बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि जिसेथि बोसोरारि जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिसेथि बोसोरारि जथुमाया गगामुख दखरानि ज्योतिषपुराव दिनैनिफ्राय जागायनानै सोलिगासिनो। बे जथुमाया बैहति दाननि 24 आरो 25 खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजादों। बेबादिनो दिनै जागायजेननाय सानखालि फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि बेखेवनाय हाबाफारिजों जथुमाया जागायो। बेबादिनो हाबाफारिनि गेजेरजों सिजौआरि गियान मुंनि बाथौ आरज बिजाबखौबो बेखेवनाय जायो। लोगोसेनो फुंबिलिनि 10:30 रिंगायाव लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरज मेथाइ खननाय बादायलायनायाव बान्था मोनगिरि बिजाथिफोरनो मान बावनाय जायो। बान्थाखौनो आरजिनो हायो सना बसुमतारी, थुलुंगा बान्थाखौ जुनाली बर', साबायखर बान्थाखौ प्रेमिका बसुमतारीया। गिबियावनो नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। लोगोसे बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुम सिबियारि खुंगा 17थि बोसोरसाल जथुमा गगामुख दखरानि ज्योतिषपुराव जानाय जिथुनिखि साननैनि हाबाफारि, बे साननैनि हाबाफारियाव जिथुनिखि माखासे मेहेरगोनां बिथांमोना लादों। दा बेहाय आंखौ दिनै आलासि महरै लिंहरदों। आलासि महरै लिंहरनानै आंखौ दिनै जिथुनिखि बानसा आफादनि दिहुननाय बिसम्बि बेखेवनो आंखौ बिबान होदों। दा आं बेवहाय धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै दिनै खोब गोजोननाय मोन्दों। जिथुनिखि जायखि जियानो जा धोरोमाव माखासे आसार खान्थि, नियम खान्थि आरो धोरोम खान्थि बायदिसिना थायो। दा बिथांमोना जिथुनिखि सुजु आफादनि गाहाय चेयारमेन जलेन चन्द्र बर' आरो सुजु आफादनि गाहाय नेहाथारि जोंहा कान्तेश्वर बर' बिथांमोननि जिथुनिखि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिथांमोना सानै हरै गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ दोनथ'नानैबो बिथांमोना सेबखांदों। बे सेबखांनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै बाथौ सिजौआरि जिथुनिखि बिसम्बि, बे बिसम्बियाव माखासे बिथांमोना धोरोमनि आरो बायदिसिनानि बेलायाव लिरनानै दोनदों। दा बे लिरनाया मोजाङैनो नुदों आरो आं दिनै जिथुनिखि बिसम्बि बेखेवनो खोब गोजोननाय मोन्दों। दा बे बिसम्बिनि गेजेरजों बर' रायजोफ्रा जाय बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोना निस्सय बे बिजाबखौ फरायनानै न'खरनियानो जा समाजानो जा बायदिसिना माने दावगालांगोन होननानै आं आसा खालामो। आं बेखौनो मेसेज होनो सानदोंदि जिथुनिखि नै दिनैनि जिथुनिखि बिसम्बिनि माखासे बेहाय लाइखङाव दङ लाइमोन जिथुनिखि दावगाबोनाय, बे दावगाबोनाय बिथांमोना समाजखौ दैदेननायाव जाहाथे बारहावा गाज्रि सोमजिहोआ आरो जायफोरनिखि बारहावा गाज्रि सोमजिनाय जाहाथे बेनि गेजेरजों लाइमोन बिथांमोना जाहाथे बयखौबो माने सोदांनायाव लाबोयो। आं बेखौनो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ পাইছোঁ। এইটো অবিভক্ত লখিমপুৰ জিলাৰ আজি 11তম বাথৌ সভা যি প্ৰথম কাৰ্যসূচী আছিলে। প্ৰথম কাৰ্যসূচীতে মই আহি মোৰ মূল মঞ্চ উদ্বোধক হিচাপে আছিলোঁ। উদ্বোধন কৰিবলৈ আহি মই এটা বৃহত্তৰ শান্তি এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ। এটা আৰু আমাৰ অবিভক্ত গোটেই লখিমপুৰ জোনাইৰ পৰা ধৰি লখিমপুৰ গোটেই মানুহ ইতিমধ্যে আহি আছে। আমাৰ প্ৰায় 11টামান বজাত সকলো প্ৰতিনিধি আহি পোৱাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে হৈ পৰিছে। আৰু যি মন্দিৰত যি কাৰ্যসূচী আমাৰ চলিবলগীয়া আছিলে, কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে বহু সুন্দৰকৈ মন্দিৰত আমাৰ বাথৌ মন্দিৰত কাৰ্যসূচী চলি আছে। এয়া দিন যোৱা কাৰ্যসূচী মন্দিৰত হৈ থাকিব। তো মই ভাবোঁ বৃহত্তৰ এই জাতিটোৰ যি মহাসভা 11তম পাতিছে, এটা ভাল শৃংখলাবদ্ধ হিচাপে হৈ যাব। ভালদৰে গোটেই কাৰ্যসূচীখিনি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, কাইলৈ শেষ কাৰ্যসূচী আছে। এই শেষ কাৰ্যসূচীটো আমাৰ সাংসদ ডাঙৰীয়া প্ৰেজেণ্ট থাকিব। কাৰণ ডক্টৰ অনুজ পেগু মন্ত্ৰী অসম তেওঁ প্ৰেজেণ্ট থকাৰ কথা আছিল, কিন্তু তেখেতৰ বিশেষ অসুবিধাত তেখেত থাকিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ সাংসদ ডাঙৰীয়াক তেখেতে কালি দায়িত্ব দিছে। আৰু মই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে তেখেতে অহা কালিলৈ যি মিটিং আছে মুকলি সভাত আমাৰ সাংসদ ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব আৰু সকলো ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিব। আৰু মই শুভকাংক্ষী এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে যে এই অনুষ্ঠানটো সুন্দৰভাৱে হৈ উঠিব বুলি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আজি মোক মানে আনডিভাইডেড লখিমপুৰ জিলা বাথৌ মহাসভাই ইয়াত তেওঁলোকৰ বাথৌনি গুমুৰ এই কিতাপখন উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। মই খুব আজি ভাল পাইছোঁ যে বড়োসকলৰ ওচৰতে আমি একেলগে বাস কৰোঁ, একেলগে থাকোঁ। তেওঁলোকৰ স্বধৰ্ম, নিজৰ ধৰ্ম, নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেওঁলোক বৰ সচেতন। গতিকে আজি তেওঁলোকে ইয়াতে
আনডিভাইডেড লখিমপুৰ জিলাৰ 11তম ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছে জ্যোতিষপুৰ গোগামুখত আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ এই মাউথপিছখন বাথৌনী গুমুৰ মোক মানে হেৰি কৰিবলৈ দিছে উন্মোচন কৰিবলৈ দিছে আজি এই কিতাপখনত তেওঁলোকে নিজৰ বাথৌ ধৰ্ম আৰু বড়োসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতা প্ৰবন্ধ আৰু অন্যান্য ৰচনা লিখিছে আৰু বাথৌ ধৰ্মৰ প্ৰতি মেছেজটো হ'ল এইটো খুব ভাল কথাটো হ'ল এতিয়া আমাৰ গোটেই ভাৰততে নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি মানুহৰ স্বধৰ্মৰ প্ৰতি খিলঞ্জীয়া ধৰ্ম ভাষাৰ প্ৰতি এটা সচেতনতা জাগ্ৰত হৈছে গতিকে তেওঁলোক বাথৌসকলে বড়োসকলক সমস্ত বড়ো সমাজক বাথৌৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খুৱাই পেলাই লগতে সমগ্ৰ অসমৰ জনজাতি সকলোকো এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिशननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिशन बे एग्जिबिशनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिशनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन